Wengane zawethu impela sibona lapha ke Igcokama Elisha njengoba ke beli performa ke live kumabona kude ku e-TV. Lapha ke ebeshaya ke ingoma ke ihlabahlosile ke ne-trend kakhulu phana ke enkundleni zokuxhumana. Nephinde ke futhi yenza kakhulu phana ke kuma digital platform. Hayi ke wengane zawethu impela phamba siligibela ludaba ake siqale sinibingelele kuyona ke Mawho City MTV sithi njengoba saqala ungena yona channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzothola zonke izindaba ke eshisayo nazo ezi-3 nayo. Hayi ke wengane zawethu impela sibona lapha ke Igcokama Elisha njengoba ke beli performa live kumabona kude ku e-TV. Lapha ke beshaya yona ke ingoma ke ehlabahlosile nedla abantu kuyona ke ingoma ke lapha ke ephethe ke yona ke intokazi ke amapiyano ke Mawho. Kanti ke wengane zawethu impela ke abantu bazibuza baziphendula phana ke enkundleni zokuxhumana emva kokuthi Igcokama Elisha livelile phana kumabona kude le performa yona ke lengoma njengoba ke bengayiphethe ke yona ke intokazi ke Mawho okuyintokazi yamapiyano bezibuza ke beziphendula ukuthi ingakube ke kwenzakaleni why Igcokama Elisha lingayiphethe lenkosazane. Hayi ke wengane zethu impela ke abantu ke basheke nemibuzo phana ke izinkundleni ke zokuxhumana kodwa nje thina ke asazi futhi ke asazi lokho ngempela ukuthi ngakube ke isithini ke isizathu kodwa ke siyacabangela ke wengane zawethu ukuthi ke nayo intokazi mhlambe ke ibhizi ke nokunye njengoba nayo ke impela ke ikhona la endimeni ke yomculo. Bafowethu impela ke thina ke Mawho City MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibani yona ivideo elandelayo.